Danas ćemo govoriti o jednoj od najvažnijih knjiga s ovih prostora, Na Drini ćuprija, remek djelo Ive Andrića, objavljeno 1945. godine. Andrić, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, proveo je godine proučavajući istoriju, ljude i mentalitet Balkana. Upravo zato ova knjiga djeluje kao da je živa, kao da Most i danas stoji pred nama i pamti više nego svi istorijski udžbenici zajedno. Na Drini ćuprija je priča o jednom mostu u Višegradu, ali zapravo govori o mnogo više od kamenja i arhitekture. Most je samo izgovor da zavirimo u nekoliko vijekova balkanske istorije, u živote običnih ljudi koji su se smijali, plakali, borili, nadali i strahovali, sve pod istim tim kamenim lukovima. Andrić nas vodi od osmanskih vremena preko austro-uganskog perioda do početka 20. vijeka. Iako se smenjuju carevi, sultani i vojske, most ostaje, kao tihi svjedok svega što se događa oko njega. Priča počinje sa Mehmed Pašom, Sokolovićem, djetakom iz tih krajeva, koji je kao mali odveden u Janičare, a kasnije postao veliki vezir. Kada se obogatio i stekao moć, poželio je da svom kraju ostavi nešto trajno, nešto što povezuje ljude umjesto da ih razdvaja. Tako je nastao most na Drini, simbol spoja, komunikacije i trajnosti. I kroz sljedeće generacije ovaj most postaje pozornica najrazličitijih sudbina. Trgovaca, zanatlija, putnika, vojnika, ljubavnika, buntovnika, djece i staraca. Svako ima svoju priču, a sve se one prepliču na tom jednom mjestu. Kroz te sudbine Andrić nam pokazuje glavne teme knjige. Kako običan čovjek preživljava u vihoru velikih historičkih događaja, kako se mentalitet polako mijenja dok istorija juri naprijed i kako uprkos svemu ljudi uvijek traže način da se povežu jedni s drugima. Most je metafora za ono što svi pokušavamo da napravimo u životu, neku vrstu veze, nešto što ostaje iza nas, nešto što nas spaja sa drugima. A njegova čuvena kapija, mjesto gdje se sjedilo, ogovaralo, zaljubljivalo i filozofiralo, postaje simbol zajedničkog života, naroda koji dijele isti prostor, iako često imaju različite sudbine. Ali Andrić ne uljepšava stvari. Balkan je prostor gdje se često spoje ljepota i tragedija, gdje su veliki događaji sruče na malog čovjeka. U romanu vidimo nasilje, ratove i patnju, ali i upornost, humor i toplinu. Vidimo kako ljudi žive najbolje što mogu, iako se politika i istorija stalno mijenjaju iznad njihovih glava. Zašto je ova knjiga važna danas? Zato što nas podsjeća da istorija nije samo hrpa datuma, nego priča o ljudima. Podsjeća nas da je svaki most, bilo stvaran ili simboličan, rezultat nečije želje da povezuje, a ne da dijeli. U vremenu kada svi mnogo pričaju o identitetima, razlikama, granicama i konfektima, Andrić nas vraća na jednostavnu istinu. Ljudi su ljudi. Imaju iste strahove i iste nade, bez obzira ko vlada, koji je vijek ili koja zastava visi na tvrđavi. Na Drini ćuprija nas uči strpljenju, razumijevanju i perspektivi. Pokazuje da sve što danas izgleda ogromno i dramatično, jednog dana postane samo uspomena koju će neki most, neka ulica ili neko staro drvo tiho čuvati, a nas posjeća da pokušamo graditi mostove u svojim životima, između ljudi, ideja i generacija, jer samo tako nešto od nas zaista ostaje. To je zapravo najlepša poruka ove knjige. Istorija prolazi, vlast se menja, ali ljudska potreba da se poveže, preživi i ostavi trag, ona je vječna. I zato je Andrićev most i danas jednako živ kao i prije 100 godina. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.